November ni som paruk thotan ni kan lo chuang kai le ta kan video milo thir sak thin tu te in comment le in ngai dan in soina te reply vek seng lo chau maila kan lo chir chuak dap thina min thlop na le kan laka rin na in nga na te wangin in chunga kan lom tak meu ani thuma po nilovin Donald Trump chungchang hi tlem han lu chil lok teang kum sang ni som paruk election ma khan US conservative Christian ten Democrats Obama administration nuaya khan har satna antoka kan soifo thin LGBT lesbian gay bisexual transgender te chungchanga conservative Christian evangelical church strong nen an ngai dan ai nang lawa sarkarin in nei aphal sakte kokran lamin an pom thailo wangin in nei tir anram ti talawa kokran throi tu te kotin akawa an boizak zak fauthin ani heiba ka hian Obama administration khan kokran rang telaka chia lakna turdan asiam bok hengte awang hian khovela rongbol tu ro puile langsar berta jingami Billy Graham fapa Franklin Graham chuan adau dalna sahlea mase kokran tele Franklin Graham te opo Obama admin nuaya khan ngai thak sak ani ngai lo mase kokran te hena chia lakna turdan chu ataka man ani tak main US in than pui aron her chuaka Donald Trump hi aron langta engwangin nge US mainstream media tenen hian aninkar athat thailowa boina an nei fo tin engwangin nge do daltu hanga tak MMT hi in zona tamber ania tuntuma hian chan kantum donani ama saberatana ka soidu chu ama zongjong khan Donald Trump hi politician ani lauti hi hrema saila apa hi sumdong mi hausaton to Frederick Crestrom ania New York City real estate development company lian tak nei tu ania billionaire chungkwa atanga sailian ania New York ringot khuan in apartment singni sangsari aya tam an nei ani tichuan kumsang khajakwa somsari le pakhat khan kumno pangtein apa sumdona company a chuan apa in president ruat ania poisa boina hanei lawa a chanchin ziak tu da chuan politics a zuan lu chan hi US rorel na diklo le politician te mi hausa hnuaya an kun thin chu dulovin America ram ro puina choinun le duna lian tak ania wanga presidential candidate khan ronlangnol mai ani antia chumi milche chuan kumsang ni sompuruka election khan campaign awla make America great again ti kha a slogan awla thupui a aron mang ani kha ti chuan ahma chon turte a hrechianga ama po a in hrechiang lebok frank taka thusoi mai mi ani wangin US company lian tak nei tu tele celebrities lar tak te media ho atlona antlon thin ta chuan campaign rally anei tana tangin athu soya wangin ando dal ngala mase mi hausa te sum khon kuala president din hun lua ani lo wangin president aloni khan eng anga mi hausa ton to po ni se lau anei lawa US politics senior tak te po thil dik lawa chuan an mai jana anei chuang lo ti chuan sarkar laka lokna tam tak lo nei thin US sumdong hausa tele US media lianten ando dala mase anthu abenkhon dulawa Obama hunlaya kauhrante laka chialang na turdan ati topa kauhranten nei in nei tir andulawa wanga hrem theina dan po anwai bo hala Fox News in interview an neina ama ngei point politician kanilawa media te hi kai zonna anilawa US mi hausa te hi kangai sakbik tur anni chuang lo boka mi puite o hi kangai poimo bera US politician te rongbol tu kanilawa pathianin min puya anlaka kati tur hi ka hre mai thinani atia tichuan tunma US president ten anti ngailo dan hlirin thil aron ti chawa mi hausa US politics thuk taka enroll thinda chu a melma asiam jawa US mainstream media zong deuh thopo
contract apek dana anlung oi lawa thaibi komlawa thil ati wangin media ten andawa CNN phei chuan hetiang athen ma kumsang ni som paruka a campaign la atangin fake news nen an bei ngala digna chuan nena achang thina ni tin CNN po chu fake news media ani tin a campaign la atangin adau dal venghal bok kha wang khan Paul zongjonga Hillary Clinton laka khan a niam ta hle bok ani mase vote an han chairman chuan an Paul lak diklo zia langin ne takin US president atan thantlin ania Oval Office a thuta vung mai ani ti chuan Evangelical Church strang hroi tu tele rongbol tu hrang te White House a an len lu a phal saka tong trai hovin hun an mang fau thin ani a party Republican chunga ngai po do dal tu anei chhozela a chan po mi hausa ho sum manga senator ni tura antlin theina na sum lo mangta chu US in adu sakbik na tur awm lawa an ba rule mai turin a hril mai zelbok a cabinet minister jinga tangai poin daudalna atok thina mase conservative Christian triumph mai US Secretary of State Mike Pompeo nen in thlop rual takin ma an la dun ta zela ti chuan kan hriat thiam ol samjok nan US president lo timaila kum khata dollar noili baka jinvai wa velna ahmanral cover turin US dollar singa po hi voi khat ma lalovin awma a in tam tak chu mire thaite tranpuina turin a hral trek boka US president hian lo alak lo hi US constitution a phal ani lo wangin kum khata dollar khat ala thinin a chanchin ziana Wikipedia lama chuan tarlan ani ti chuan mi hausa ho chu a hmelma ani tak zela wangin atan kong a khir tial tiala politician zinga thlem koi thei an lo nei ve zel boka US Defense Secretary Mark Esper point ama kalzong in BLM protest chevela khan ma ala ka wangin an boya election azo nuwa manilo khan aban tamai ani kha ti chuan US mainstream media housinga Fox News si Republican lam tranchar thintu ania mase chu po chu atilom le ta chuang lawa hei hi contract apek dana anlung oi lawa chu abul intrana nin soi ani ti chuan tuntrum election a hian Fox News chuan langtlang takin an phatsan zia an tilang chhota zela Fox News si US mi puiten an en number ania kumsang ni som pasari khan sport channel lian ESPN tepo ron khum vekin US a viewer nga ber aron nia thulai lataka chanchin thar an pon thin wang ani mase anti Trump angmaya an chet chhotak awang hi ani mai thai sang ni somni presidential election nuwa hian N2 an nei tlem thut ani ti Fox News CEO Murdoch chuan asoya an hlona sa hle don nin variety chuan antar langbok mase Fox Corporation CEO Murdoch hian news media dangte an le pele thuai tur thu asoya CNN le MSNBC tenen top 3 a an langtlang thina rating thar chuak tura top 3 a niama atladon nin Newsmax chuan an soibok Newsmax si Fox Corporation noya peng pakhat ania Fox News si kumsang ni somporuk election zo thlenga N2 an nei zat le tuntrum electiona N2 an nei zat thi za som ni velin atla niamani ti the outkick chuan antar langbok ani hei hian US electiona boina kalmekin ngong anei thuizia atilang chiang hle ani hemi ma jong hi chuan Fox News si US a mainstream media te zinga IN2 nga ber ani thina mase tuna hian atla niamek ani voting machine diglo nia hansoi chungchang lamkha lo hoi ve thungila US election a khan vote thakna software le khol chi hrang pathum manania chungte chu election system and software ES&S anti te siam an man atam hlea pakhat lea chuan hat intercivic siam hi an manghlem hle boka an man tamber le Chinese company siam chips mangtu Dominion voting system tahi ania Vision Times in antarlan danin he voting machine hi tuntrum in thanna khan state somthum pathuma man ani nin
tarlan ania an tarlan danin kumsang ni pali khan John Hopkins University Professor of Computer Science nina chalmek le Information Security Institute Technology Director nibok Avi Rubin chuan he voting machine hi Brazil an hral chua an manna complain an nei wangin zirchian na alo nei to he voting machine hi security a thatok lo ani tin alo puang to ani tin SAIC in zirchian na an nei vele boka an ni hian he voting machine hi aris asang lu tukani tin a him lo thayani ti an puang bok ma se hemnu hian voting machine ming hi thakin company thar din ania Dominion voting system an siam thara tuna hian an inputon level mek ani Donald Trump hian a vote tam tak delete ani baka Joe Biden a vote a hian a vote tam tak dalu ani niin apua hei hi illegal team ten an puanga USA Today chuan Republican lam puna hi antarlan danin vote maktaduai chuang US pumpuya heng Dominion voting system manna hmuna hian delete ania Edison Research in an chui chianna Donald Trump vote nuaili singthum sanga chu Joe Biden a vote dalu ani boka Pennsylvania chairtalin Donald Trump vote hi maktaduai ni le nuai sari vel delete ania Pennsylvania state a hian Donald Trump vote hi nuai ni singkhat vel Joe Biden a vote an dalu ta hei wang hian Joe Biden hian nena achang angin alangani antia Trump legal team baka ama support tu ten he thu hi han puang zar na salebok ani ma se dominant voting system siam tu lam hian thil thailo top ani anti ve thungbok ti chuan Yahoo News chuan chanchin rang an la khoma tunkar kalta chunga thuthe dar tamber jingami ani antia Democrat lamin adiglozia ansoya company lampoin a thailozia an soiboka Republican lam hian thuthar an nei deuh rangbok dominant company hian heng puna zongjong vote delete le vote transfer hi azavain adiglo fai veka thilni thailo top ani antiboka mase hetila hian thukhretu anuma wangin kota soifia alangai donani antini Vision Times chuan Michigan State Antrim County an vote chira Donald Trump vote hi sangrukvel Biden vote an transfera hei hi chiang takin confirm ania mase Michigan Secretary of State Jocelyn Benson chuan mihringlamin anti sualpal ania software lam ti sual anilautin asoifia vethung ani Georgia State Gwinnett County po he voting machine hi man ania software lama harsatna annei wangin vote chiar ti khotlai ania November niriat khan Dominion technician ten anron siam tha hemini hian ballot chiar mabakte chiar chunjom le ani bok heng zongjong awang hian vote chiar lai chu swing state how big a chuan top san ri turin Republican lam hian an ngena lawsuit po an file ani kha vote diklo aomnia puna lawsuit an file role hian voter singkhatin adiklo zia an soinanen an thelu tani tin an tarlang bok ani Trump legal team ami Sidney Powell Fox News in Sunday Morning Futures programa an komna khan Powell hian machine hi khoi danglam thei ania internet kaltangin voting machine software a hian Germany emo Venezuela atangin data anron upload thei ani atia vote din mun amu thaya vote po ason kwal thei vekani atibok algorithm diktakin anrema vote an khoi danglam theina turin rem ania hei hi kan identify to ani atiboka he voting machine hi khoi muna ma man ani to lowang atibok ani Dominion company atang hian state governor le secretary of state te emo an chungten lok puina share an lo nei ti an threchuak to boka Democrat party khoi tu Nancy Pelosi te Obama le Clinton tenen po inzomna an nei nia soi ania California Democrat Party Senator Pasal Danny Feinstein point he company major shareholder company atanga lokna tel number jingami alo nirang boka Nancy Pelosi Chief of Staff William E. Kennard po
executive director ani boka kenar thi Bill Clinton administration noya khan Federal Election Commission chairman ani bok ani tichuan Federal Election Commission rikota alan danin kum sangni som pali atanga sangni som ni chung hian Democratic Party candidate za som kwata hena Dominion Company tranpuina tur donation hi company hian an khon bok ani hengta hi Trump legal team ami Sidney Powell Fox News in an komna nimin lama asoi ania hengatrang hian ngaidan in lo siam thiam mai kabai sei ani tichuan tuntrum US presidential election Democrat Party atanga presidential candidate chutumve mase tlingzo talo Senator Elizabeth Warren chuan Wall Street Journal nena kanram hian kan siam chua election technology hi kan nei lo emmi engwangin nge in hlia khu chunga thuruk nena sumdor na hi an kalpui tin alo soiboka hengatranga alandan chuan voting machine chungchanga hian anla ingkhing boidonin alangani Democrat le company lam hian an dinna in angche in hetiang voting machine hi arin tlaka khoidang lam thei anilowa Republican Party ten an puna zongjong hi adik lo 5 kani antiboka mase Chinese giam application satlia ringot po thuruk lak khomnan an mangnia hriat ani wangin ramtam takin an block mek chu ania he voting machine a hian LCD touch screen te control board le apoi mobile AI processor te hi Chinese company siam vek ani ti Dominion CEO John Paulos hian kumin January tha khan Congress in hearing an neina an voting machine arin tlak thu asoi rolin an man roman asoi ta jinga atel bokani hei wang hian midterm election a po khan man ani to khata po khan state trend khata complain om to bok nin CBN chuan antar lang bok engpo ni se Democratic Party le company lam hian an la phana saviawa Republican le legal team lam hian he company na lo thok to te atangin thuhretu anneya chungta chuan FBI an thil hriat le voting machine danglam theidan an puang ni in tarlan ani boka mase hei hi mainstream media ho chuan dan manga anin beina kara antana kongtiol samjai turin thilin thialvel mek kara oil anta tangchau ania fin fiana an nei te hi reject vek aniang anti vethung mase election kai hnoya thu boite chui chiang tura US Attorney General in Department of Justice DOJ tenena thupek achua tawangin tuna hian chui chian mek ania Dominion election voting machine po hi DOJ le FBI in an chui chianga mainstream media dangten antar lang dulowa mase NBC News hian an NFLI le an check live video hi anron phochuak ve thunga Dominion voting machine hi hack aninge empty error puan alanilo Trump private lawyer Rudy Giuliani chuan vote diglo le voting machine diglo complain kan siam thale meka ama khan fin fiana awmlo antiamo a fin fiana sang chuang kan sodon ani atibok heti line Trump hian achak lo na hi pom mai ro setin Democrat lam chuan anor ve meka Trump hi din mun thalo jok le achan chejoka alatrang rizela anin beina hi kota alakal mek zela Georgia state vote chhernon na po Trump hian voin tlai khan arin tlak lo ania signature and digna engma omlovin an chhernon le ani atia November ni som nia hian Georgia state hian official in result hi an puang dona chu chuan thui tak ahrilin arin oma Trump le Biden te hi an din mun ti chiang tu tur ber chu ani mel ani Trump legal team te hian constitution kalin state tin hian dodalna min pe ani tin voinvel hi chuan kota thu akal mek ni in soi ania mase tun din muna Trump hi adin mun athalo jok zela The Economic Times chuan Georgia state voting system implementation manager Gabriel Sterling chuan news conference na in heta hian vote diklo dan lawanga vote lut chhiartel ngei ani ti investigator 10 an chui chuak ngai don ani ti asoi thu antar langa mase engma tuna chuan fin fiana puanjar ani ri don lawani atibok
Dominion Company na thok pathum te in puan na po engma a chanchin muzui tur aomri lawa chanchin kan lo ngai chang zeldon nia ole tuntumatan chuan kan du tok le phot anga chanchin thar dangnen kan in tong le theu don nia